हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आमगेली. आयज सकाळ फुडें जेन्ना हांव थोडी रिसर्च करपाक थोडे विडियोज चोयतालो, सडनली म्हाका एक कडेन एक असली इन्फॉर्मेशन येयलें. सायबा बोगस आनी हे तेरी आसतना मरे बीजेपीचे मनीस स्टील दे वॉन्ट टू डिफेंड द इलेक्शन कमिशन. धवलेकारा सारखे मनीस दे स्टील वॉन्ट टू डिफेंड इलेक्शन कमिशन. आता हेचो इन्फॉर्मेशन, हे इन्फॉर्मेशन प्रमाणे हिंगा एक मनीस आहा, तेजें नांव राज कमल दास. तो स्क्रीनशॉट काडून गोडे क्लियर ना. तेगे नांव राज कमल दास आनी तेगे वर्स दाखयले 57 years. कॅन यू इमॅजिन ह्या मनशाक 50 भुरगीं दाखयले, 50 children. द नेम इज सेम for the 50 children. Their father's name is Raj Kamal Das. आणि वळोवच्या पिचाडू तेगे चेडो 72 year old, दादूला 57 year old, and तेगे चेडो 72 years old. He is the eldest son. And the youngest son is around 28 years old. And Ani Ojab Muller, these all people are staying in one single dwelling. One single dwelling. Magi choita Ani Mukar Sodraolo. Mukar choit Muldale, Tinga ek chok zanange voting aha. And their voting on Murray, the beauty is, you know what? And that is all, this thing has happened in Bihar now. The Kotas to Sopa Geller, all over Sopa Geller. Kita going to research, Amge Ata Zaita Goinkar already lagle research Kurpak. It's a very good sign. Kita jale Ford thodo tori meto mule gumi dia asa. And the beauty is, you know what? ह्या वोटिंग लिस्टांत वोटरां नांवां पयलीं तर XYZ येताली, राहुल गांधीन दाखयली तितून. आतां वोटरां नांव येवपा लागले डॉट. वोटरां नांव येयली. थोडे वोटिंग लिस्टांत वोटरां पायचे नांव आहा डॉट. What a joke! I think first time I'm laughing on a video. My God! And still, Dawlekar Bab Bashe begini woot, suit, boot. Come on, pull up your socks now. And he same replicated in Goya Goya Disti Botole ata Rao. And ata aikila former CEC Chief Election Commissioner Rajiv Kumar kon mulalo. Allegations are there being put. There is a haffa already. The rumor or truth we don't know. Galuido, he's gone out of India. Already gone. Jer Rahul Gandhi Pappu बोल मुडाले तेमे आता धावपा जाला इंडिया सोड. गेले पहिले ते नीरव आणि आनंद मोदी बिदी गेले. आता हे CEC वचपा लागले फॉर्मर. आता फॉर्मर वयताय ते वयताय आणि थोडे ते पण प्रेझेंटाकूय येवचे पडटले. आता ऐकिला हो फॉर्मर CEC राजीव कुमार को म्हणलो इज गॉन आउट ऑफ इंडिया. This is the time he was supposed to be there to give his expert advice as a former chief election commissioner. But he is ghoul. He's left India. That's what is being seen today. And he gelbo hui Malta mutta gawa paal mun hobar chalata. Hui
माल्टा, that is the republic, banana republic म्हणटाय तिका. थिंगेलेस माय खबर चलता already. So whatever the case may be, and this same percolation should come to Goa now very shortly. आणि तुम्ही थोड्या हे गोंयपट निसंटन केलोल्यान तुम्ही इतल्यांनी सगळ्यांक बॅक डेटीट धरून लायतले आतां. तुम्ही पोड मारायत ना कोण वचपा येते देवाची वसाय. लीव दीस गोवा माय माणकुले गोंय सोडोसाय दवरनाकाय आनी. एटलिस्ट फ्रॉम नाव ऑन लेट गोवा बी देर वॉट इट इज. नाजाल्यार माराय पोड सगळे सगळे आतां नांव घेयना. हितून मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, सगळे ब्युरोक्रेट्स बा सगळे जे दलाली पड कोताले ते एकल्या पोळ भात पडलो. आनी कोणा भिवपाक गरज आसतली आतां सगळ्यांक भिवपाची गरज पडटली. पप्पू म्हणटाले पळय, राहुल गांधीजी पप्पू म्हणटाले ते. आतां ही मायट हॅव टेकन टायम to expose this thing because he worked meticulously, so it might have taken time, but still he has done a precision work. आणि हेका लागून ते आमगेले थोडे गोंयचे हे काँग्रेसा लिडर्स दे डिडंट इवन वॉन्ट टू फेस अस. हेमगे भांडी फुटत म्हूण हे अकबर आसलेले एक होमवर्क कोण आसलेले हे मनीसिंगा आतां फकत कॉपी पेस्ट करपा येयले. Accountability is the hallmark of a good democracy. Listen to this video. This is Rajdeep Sardesai. कित्याक जाय तर म्हाका म्हणटाले आम काँग्रेसा प्रश्न केले जायत, आम काँग्रेसा फोंडा घाताय म्हूण, आम काँग्रेसा प्रश्न घालीत, आम काँग्रेसा त्रास कोताय, आम काँग्रेसा प्रश्न करीत, आम काँग्रेसागे दुश्मन म्हणटाले ते. आयकाय was damaging an institution by saying this. My point is simple. An institution is not damaged but strengthened when it is transparent and accountable. That is not what is happening, my friends, at the moment. Opaque and stubborn, not the answer to India, to its credibility crisis. A constitution. So please pull up your socks now, all of y'all. आणि गोंयान एक मनशा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता आजसून सगळे एक वोटर लिस्ट चेक करे जात कडेन. दीस इज द जॉब ऑफ द MLAs, दीस इज द जॉब ऑफ द ब्युरोक्रेट, दीस इज द जॉब ऑफ दीस opposition leader and the MLAs in the opposition and the MLAs of the ruling, because they are being paid to do all this work. They have the manpower. देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच.